Yari bia so ko honma on wo he be me na me mo ache mo akwaba na bibia boko de ye de nyame ase na doctor ne ho ye de ene ye nim komo e grace gift for nyame nhyiramo ye ne mo ye adwuma ache ena pa ye nso mo ba be so ye sene ye ni grace gift ho komo kakra. Okay. Meda wase se odi ye nam emframam na ye ka grace gift a ye asoye aye wo Ghana ha aye hyase wo kumase dwuma ye di ne se ye de haban ena say ade ena biom ye sama kwankyere directions if you say ni pada se ni faso na to me escape diseases na ade ba kwa me person me ka kire betifo nyina ne se Yankopon bo nipadua no odi ka bom mara e fa nipadua no ansa na go nipadua na ba because o hwe niam Yankopon bo yi nyina ne abode aka nyina for the protection of the body and this year shall say abode a pair ye shall say ahoban bo father se ne dey ewo to kro beda ho ama satanic infiltration ba be kanipa ma me ma practical example they say nuya o se Yankopon di kan boy o ka the book of Genesis na obo nipa no na odi ni dua nuya ne ntem na nsu atwa no were ehia ade tin Yankopon ye ne sa because your airborne diseases na nse akrampo ye so far bi Ghana nyina ko shut down nuya no are there to purify the atmosphere. Say airborne disease be air bar, they can capture the airborne disease through their stomata. No, recycle into oxygen. They are long lasting nipa waton. But you shall see you say nuya na, die de besi. Ya die bebre ni ebenya. Air no be polluted. It's in a grace gift to also be massa advices ni nyina. Ama nipa da se ni se u fie u sifia nuya na kasi u timi dua nuya o fie ho because they serve as protection. Okay, Deuteronomy kra o se nuya na kasa na nipa nkwa. And also Chinese scientists so can say the last tree die, the last man die. Et ye de ye jutum say ye ka ade e boni padua no bypass ma enko yade mu a na e nature reaction. Enti ne ye wo se ye be ma advice concerning how you bet mama nature are protecting. Sane Yankopon boy. Ensu ayenom. See enim say nipadua is made up of almost 65 to 75% of water there. Nature say enum so at least 8 to 12 glasses of water per day. Because ensu no it me washing internal organs no more. Now auntie before me come enim biom no, me person de number no betu ya. The number screen no cross that. Screen no so asene wo. Na your number no 0543 32 00 30 0543 32 00 30 na mesa de aka na atudwa ade ba ko etwa se hwenni hwe ba yere ya wo Ghana na ya ade etimi boa ye yie pa especially akoma se yenya cholesterol na emma no so no ebetima matche o munkosu ya na develop to extent say ebetima mo wo ana mbe wunta enti Africa ne yen sofa ye mbre awon it will ba ware 6 months ye hia na ne ebisa se ye nana no. So ofro obi so your bonia you shall be supined to the your friends ayimfie because nipa no gu n'anim ase ye ni bi wa Africa se ye benya your friends oboni but that didn't increase today na so dem nyina gura because niam e be boy am ya wo sa niam ni nyina na ye say no hwe me analysis me read ade bi research bi kire say yanka say ye nunum nke balance oba hormone pa what's the obanya balance of hormone one immenses the tosu mienu one development of the eggs and a production of the eggs and a one now woman sense and now woman sem but so by imbalance of hormones are affecting the most adenti and na Ghana na fie bia no weekend bia no yanka say practices say ye di nunum and akakaduosa. Nature educate us, God educate us through nature. Ema na ye di adwuma wa. It's not a man needs that kind of fibroid, need growths be or menstrual your friends say abdominal area then increase because you just an money etu. The analysis be me see Jenny and number one cleanser of the internal organs, especially vital organs be to say kidney. It was in Yankopon ye say aduane e be di e be no anko ade ye mfa Jenny nkan. I don't think it is her. When you say say uka Jenny ni akatwa de bomu a o blend with nsuwa. Sister, se wonum from an opa to enyumre, urea ube pass no out no. Enya de ketwa. Until say a fin be away inside bia no, e eba out.
because disease means disease. Niyama body didn't mean is in the out no. So one of sad na likely to be eliminating na by activating the immune system. Josotwa eyan waduma. Akuma eyan waduma. Wani eyan waduma. Ubra wo eyan waduma. Wasawa eyan waduma. Almost the internal organs including the blood. So it's a great gift. Herbal clinic. Yeah, also say na ma wenyi na ye be keka ho asem. Na Ghana for ye ref here. Ya san kwa eden akofa. It is a okasi min kan ho asem kakra dia. Na no. Ya kakra so no ye wo ha. Mo wa. Ya beba ho no. Na mo beso enapa ye dwumadi a ye de ba memede ya se. E de na ya ba tan ye ma me no mo hwemfim ho. Oh, the omo hwemfie ho ne ye better services. Ya better services. Say omba grace gifter. Ya be hwe wo mo. Na biom so no ade ba kwa ye be ya ma wo ne say. Obu a ebi o kasi oh o hwe dan no ete say hotel into oba ho a ye be charge ne big ente sa yen ya de no de awo no wo de beba weekend bia na wo ba kakra wo benya no na wo de aye den wo de aba se ne be ya wo betimi aye den etimi afford de o yen na no mo mutie ne ye ma me no mo mutie ni nyina no say ni services aye de den e be ma wo. I see. Yen hwe location no so ne contact de aka but your location no Kumasi ye Oshim School Junction and Accra, so your new Achimota Petroleum, opposite Family Life International School. Now your numbers no, me sense is be. First one here 0543 32 00 30 0543 32 00 30 and 0246 518 003 0246 518 003 and the last one here 0244 126 123 0244 126 123 your numbers no eno and I'm just na sense twagu mo yeda se papa enti ye behia nyame yadoma eda kwasi ada enti Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services na yenya wo mo no enti no na awofo abata anya se bia ye kan ma because Mother's Day omo ye sponsor enti na abonesa but obi aba na papa mwa emma obi a eba ho ye hospital enti wo ba ho no mu a ehwehwem ni padua no mu na afi ya ma ho ayedine ti se Adam ba be ye mo stand wo ho mo de examples baba some de ya na mo de yi ne ba practical Adam de nuanom ne ade ba sa enti ai na de wohia ne se obeba ase na obehia Grace Gift me sure say Dr. Nsokra ese de no ese oba ho ai oba papa bi dog no pe ya chiao eda senso se mo beso yasne nti ye no mo nkomo no yemfa ensi hei na ye koi mambo atman so aye krado one Sandra Akapode ahosepe eto so edi amaye medidi afia amankwa tamaklo meko na ahosepe atwa so